Na ukiangalia moto yake ni mingi na ni safi kabisa, haina moshi, haina bad smell, haina sutu kwa sufuria na inapika kwa haraka kabisa. Yes, hizi jiko unaweza tumia mahali popote, ikiwa unataka kutumia kwa nyumba, unataka kutumia kwa biashara yako, maybe uko na hoteli, kwa sababu pia ukiangalia tuko na different sizes tuko na different sizes, na pia ile moto inaweza punguzwa kwa kiwango yoyote. Ikiwa unataka kupika kwa moto ya juu ama moto ya chini, unaweza punguza kulingana. Now hizi jiko tuko nazo hapa Kariobangi Light Industries, tutafanya demo, tutafanya deliveries na tunajibu maswali pia. Ukiuliza maswali tutakujibu. Yes, hizi jiko tuko nazo na zinaitwa Moto Smart Cook Stove, zinatumia used oil, na ile used oil inatumia kidogo sana pale ndani, inatumika drops na unapata inatoa moto nyingine mingi vizuri, making it very very economical right now, especially kwa hali ngumu kama saa hizi. Ukipata jiko kama hii itakusaidia pale kusave sana kwa biashara yako. Now tupigie simu, weka order, uliza maswali, tuko ready na tuko located in Kariobangi Light Industries, na tutembelea anytime.